Mwohni betachuan dolech masakaratang kapeng wawaw tang kupran sa machay coach. Kay pwani to naraksogon Pohnpei sakarawada tang kupran sa nankan wang kasakarma nakan nanalak o nankanika. Ay chwal waw choro to kasakarma chay Kepina Pohnpei Keriau Kepina Speaker and Pohnpei Legislature Keisek Soko labalap o labalap cars ng banyan momoso siya o government o plinchuan wa o chonway cars. Iyan o pasaledyanan ko. Yes, sabon matyaron ranwach makawal patasang Pohnpei State Public Information Office of the Governor. O medpit Wiekupwur na sair Kamanamandohn Mwohni and Free Association may asawat sa ekei. Pela balak kolonya January Kepina Pohnpei, the Honorable Stevenson Keriau Kepina, the Honorable Ioanis, or Director in Pohnpei State Department of Treasury and Administration, Ms. Christina Elnei, Petrovang kahluwa meeting the Wiekupwur Ranchon mwomwohd and Pohnpei State Legislature Keisek. Wiekupwur pit kapwandalahn kamanaman Mwohni and Free Association U.S Congress o tuwanray watch kapwandalahn katokan ng supplementary government. Kepina Joseph Petrovang sair o kapese challenge tirang kapalakan ng pwarada ni kapwandalahn. At Petrovang elkiyan chon Wiekupwur Autaben meeting the Wiekupwur mawyawan ang pangayoksan Kepina Pohnpei o iren Joint Committee on Compact Review and Planning, the CRP, o ng Wiekupwur walyaben CRP, Petrovang makaparapalak niya mwomwohd pang kamanaman sokaran. Petrovang mawyawan ang pangay Kepina Joseph, Keriau Kepina Ioanis, Director Elnei, o mwomwohd and Pohnpei Legislature Keisek, Nagsiwang kapesa kukutan action plan, kasandian tatawangkan, o yaben apari irar kasambalakan ng pwarada sang nabenting, the o yaben kamanaman Mwohni makawa o sansal. Kepina Joseph, Petrovang sa kapita and Pohnpei State Government, chungan pukok, and ewyang walyaben way o balikan, o niyakwatan right na sansal. Walyabekan magliang Petrovang Wiekupwur Petrovang tohn sa kasampaten elbenen na sangan rairakan matuan match. Ora niya sa watcher, pasalita right uchuch, o niya nga pari, o nadakma o yayasma Pohnpei. Nanraira ng sa ngawan Mwohni kang sanang Free Association, de inawan min salada, sair kalahati. Yeme chwala na sa kamachayron ranwach, kailangan o kasaleryan.